Kalong kasi kmen kaban sa jingkynmaw ke Seng Kynthei Dorbar Shnong Shnong Ronghona Bhoi district hakaba Plie trim daw bnai MLA ke jirang Konstituensi Bah Sosthenes Sohtun ulayo ban Plie ke Ophis Treikam ke Seng Kynthei berkumjuru ban aiti ke jingïarap lyngba ksai thaiñ jaiñ tiar shet barwat ke pisa Shnong Ronghona. Yakni ko office jong Seng Kynthei lamang pisa lyngba scheme MLA jong ke SRWP haka jinglot ke basilak arpo hajar tingka jong ke snem aja arpoe arpoar haka ni silai don langru kinangilam Shnong Ronghona kinangilam ke Seng Kynthei bar kiwe kentup ikhon samla jong ke Shnong kene ke sngi kaba nagalian junga ngasngo bnai ke burom ke bakrau ye pi baro ki senglong kume ke respect ke mama PPI company ba ka society ke jongpi kade ka society ka badon burom bat ka society ka ba burom markilian iwe बहुत धन्यवाद कारडम कुबले शिबुन फॉर द रिस्पेक्ट आपका रिस्पेक्ट के लिए हम देखा आप लोग जैसा हम लोग हमको रिस्पेक्ट किया ये मतलब आपका सोसाइटी या रिस्पेक्टेबल सोसाइटी